Tužna je pretužna sudbina majke Joke Višnjić. Golema je pregolema bol majke Bojane Radović, ali tako nesretne majke kao što je starica Božana Delić iz sela Crkvene kraj Goražda nije u Srbalja bilo od Kosova pa na ovamo. Takve muke i tragedije nema ni kod Homera, ni u antičkim dramama, ni u epskim pjesama, ni u izmišljenim knjigama i mitovima. Zločinci ukrašeni ljiljanima 20. maja 1992. godine sa kućnog praga odveli su joj 4 sina: Novicu, Niku, Jova i Radivoja, unuka Danila, zetove Pera Šekarića, Ljuba Matovića i Milutina Pejovića, bratića Uglješu Žmukića i njegovog sina Nikolu. Od muških glava ostavili su samo njenog bolesnog muža Vlada. Dođeše, pucam se nadam prije, prepucavale, evo ti komšija, evo ti što sam rekao Dino i Salko, idu dođe naniši ljudi. I oni šta do šima pričaju, ništa ti Bog ne da to samo ostavi maca. Ono što je interesantno, što je Majka Delić stalno potencira, oni nisu imali namjeru da bježe kada su počeli sukobi u Goraždu, smatrajući da su časni ljudi, nisu nikome ništa uradili na žao i ostali su. Međutim, 20. maja 1992. godine iz sela Kalac došli su Mido i Lido sa ocem Salkom Herakom sa uperenim puškama u njihovu kuću i odveli su njene sinove. Odveli su ih u selo Kalac, gdje je po njenom kazivanju bilo oko 500 naoružanih muslimana, među kojima kažu da je bilo i djece do 14 godina naoružanih. Komandant je bio Mujo Peštek. Svi su odvedeni najprije u logor u selu Mravinjac, a potom u Vitkoviće. Svi su zvjerski mučeni i ubijeni. Nijednom od njih ne zna se za kosti. On su samo pobijeni u Drini, na ostanci u Drini, Drina onijela i gotovo. Drina ne vede kazati, Drina neće kazati. Zločinci iz komšiluka potom su joj silovali i polumrtvu u Drinu bacili kćerku Anđu. Tukli na tukli, nju uzeli, odveli, šta su radili, oni znaju i obješli. Nesrećna žena je nekim čudom preživjela, ali se nedugo iza toga objesila. Bar tako su majci Božani rekle komšinice, hvatajući joj muštuluk o mrtvim sinovima i zetovima. Hana Spahovićka, slobodno da piši joj ime. Hana Spahovićka došla, Vladovica, nemoj plakati, nema ti korišti. Boga mi je Radvoje poginuo. Žene su saznale, odnosno svjedoci, da su ova privedena muška lica zadržana u štampariji u selu Vitkovići. Dalja sudbina svih 11 pripadnika muškaraca je do danas nepoznata. Samo carci Osmana Subošića. On mora znati gdje su oni, gdje su pobijeni. On je bio glavni i on je naređivo. Osman Subošić. Ja samo sjećam da je u Mravinjac bila privedena jedna grupa 10 lica srpske nacionalnosti, datuma se ne sjećam. I oni su imali vojničko naoružanje. Ja sam u to vrijeme obnašao dužnost pomoćnika komandanta za sigurnost. I meni je naređeno da sa njim obavim razgovor, što sam ja i uradio. Po naređenju tadašnjeg komandanta, sva lica su transportovana iz Mravinca za Vitkoviće. I ja više o tome ne znam. A čovjek mi je rekao, stvarno ne mogu ime da mu pominjem, da Radmilović Osman, da je bio kao komandir milicije tada, za vrijeme rata, i da je on određivao gdje će pobijeni Srbi biti sahranjeni, da on zna gdje je moj muž sahranjen. Ja sam bio komandir te policije ovdje u Vitkoviću. Tako da ja nisam imao nikakva kontakta s tim ljudima, ni da ja bilo šta radim. Vi možete jedino to preko vojske koja je to odrađivala, ja ne znam. Ispaćeni smo. Što nije živ rok, ja sam ispatila. I da mi djecu ne oćeše, da su me ubili. Ubijte me, rekao Boga. Boga rekao, Idriže, ubij me, nemoj me ovako raditi. Kada neću, ostani kada je posle pati.